Мен бүгінгі концертте мынчалық қол чабууга ээ болом деген арам ойым жок эле. Рахмат сиздерге. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Урматтуу бүгүнкү концертибиздин кадырлуу коноктору, урматтуу сузактык менин жердештерим, урматтуу төркүндөрүм, куш келипсиздер. Концерттин башына бир нерсе эсиме келип калды. Далай ырчы, далай оңчу, далай спортсмендер чыгып атышат, аттары аталып атат. Эмнегедир сузактан чыккан депутаттардын көлөкөсүнөн көрбөй атам деме залда. Бар өз бизден депутат шайланган беле? О, агай бар экен, кол чабыңыздар, таза Играмович агай. Рахмат. Жо вроде бы көбүрөөк депутат шайлаган деп болдук эле. Кудайга шүгүр эле депутаттар эле. Эми алар пока келбейт, шайлоо болмайынча келбейт. Шайлоо малда атаңан биринчи ошолор ойгот өтөртө менен. Акебизге рахмат айталы. Сузактын кайсыл жакшылык болбосун, эмнеси болсун, тигесинен тик туруп келип жүрөт. Акебизге рахмат. Калган бүгүнкү кечеге келбей калган депутаттардын таныштары, туугандары. Аманатты кааласаңыздар жеткирип коесуздар, кааласаңыздар өзүңүздөр билесиздер. Момундай эл журттун өзүңүн туугандарыңа кереги тебеген мандаттын камокаям кереги жок деп айтмагыла мен шерекше. Ана. Жаңы жылыңыздар менен. Негизи Сузак чоң жер экен да. Азыр муну аймагын айтып атпайм, өзүм жерде аймагы бираз туура эмес айтылып калды окшойт башында жана видеороликте. Негизи эң чоң жер Сузак экен. Бүт райондун эң чоң экен. Биягы Сузактан башталып, биягы Белоруссиядан бүтөт экен. Жакшылыгыбыз көп болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Жаңы жылда жакшы ийгиликтер болсун. Жаңы жыл бардык ушул элибизге, жерибизге токчулукту, молчулукту алып келсин. Bir кичинекей бала Аяз атага кат жазыптыр. Аяз ата, кыш келип калды, кар оор түшүп калды. Мектепке барайын десем, тумагым жок, курткам жок, шымым жок, сапагим жок. Шуга жардам бериңиз деп кат жазып алып келип почтага таштап кеткен экен. Почтада отургандар окуптур. Эмне деп жазды экен деп карайлып кызык болом го. Ачып караса, ошентип жазыптыр. Почтада иштегендер, коем ушу жаш баланын көңүлү калгыча караган уйдун буту сынсын деп акча чогулту, 500 сом, 1000 сомдон чогултуп, куртка сапага берип кайтты. 3-4 күндөн кийин баягы бала дагы кат көтөрүп келиптир почтага. Дагы таштап кеткен экен, эмне деп жазды болду экен деп ачып мындай кылып караса, Аяз атага кат жазып жана кичинекей бала. Аяз ата, рахмат. Сиз берип жиберген куртканы, сапогду, шымды алдым. Мындан кийин түз эле өзүмө салбасаңыз, почтада иштеген эшектер тумакты алып калыптыр дейтмеш. Туылған жерден топырақ алтын. Ар ким өзүнүн жерин мактайт, ар ким өзүнүн элин мактайт. Мен чынында, эгер мен базар оргондук, же башкалык, же таластык, көлдүк, кайсы жактык болуп калганда деле мен айтмакмын, Кыргызстанда эң куттуу, мындай биздин Сузактын тили менен айтканда баракалуу, берешен жер Сузак деп айтмакмын да. Пайгамбарлар намаз окуган жер, ыйык жер, арзанчылыкты айтыңыздар, кут берекет өгүлгөн жер, арзанчылык жер. Бишкекте 1000 сом менен тамак ичкени кирсең, 1,5 жолуп калбаса экен деп таптап тамак ичип чыгып кетип каласыз. Сузакта, бизде Сузактача арзанчылык, мына бага көзөдүр, Сузакта арзанчылык. Сузакта 1000 сомго ешкімге айтпай үйлөнүп алсаң болот керек болса арзанчылык мына. Жер боюнча эң мыкты жер деп мен Сузакты айтмакмын дагы
el boyunca en mıқты el kim dese men Kazak bolamı, Orus bolamı, kaysı uluttan bolsam eğer ulutum başka bolgan bolsa men elden en tazası, en ıyığı, uluğu men Kırgız dep aytmakmın da. Mına. Emnege Kırgız? Kırgız uşunçalık geňpeyil ekenmiz. Kim emne sorasa beret ekenmiz. Biz surabaganga dele beret ekenmiz. Yer sorasa yer beret ekenmiz, el sorasa el beret ekenmiz. Buna Rossiyaga suratpay turup 1 milyon migrant berip koyduk turabı. Kançalagan yerleri ötüp ketip atat. Bu Tajikistan'a ötüp ketip dep kapı bolup atçat. Hiç de kimez. Kize kadam jayjaga jıl balık, leş balık olup aytıp atken turganda. Kırgız şunçalık geňpeyil, şunçalık tapkıç ekenmiz mınday. Israpты жаман көрөткенбиz. Бүт барып пайда жагына чечеткенбиz. Мына Россияны карап көрүңүздөр. Мен былтыр Россияга гастролго барып келгенде карап көрдүм. Россиянын жолдору туурасы 15 метр экен жолдун. Туурасы. Ушинтип ам жол салабы? Ысырапкерчилик да. Salıp koy mına bizde Suzak'tan Katırangı'nın yolunda kılıp. Bir maçtan bundan bir maçtan bundan batsa oldu kete veresin ona. Tegizdigin tüzdügün ay gazeta töşep koygundu. Mına ki. Oşen men ayttım bunday yol bolboyt bizge dedim. Bunday yolda tegiz yolda Kırgız uktap kalıp yoldan çıkıp ketip kırılıp kalabız bunday yolda. Kıtaylardı maqtaşat Kıtaylar. Kıtaylar da ısrapkerçilik kılat eken. Mına misal üçün Kıtayların sakalalı çoğu jana gök. Alar birli jol alıp ırgıtat eken üçün. Israpkerçilik da. Biz kança jol alabız? Kırgız keminde 5 jol aladı şu menen ha. Ulan mususuga jibitip durdur urup. Çıpağı Zubachka menen tazalap öldürüp urat Kırgız mınake. Men Kırgızdan başka hiçbir uluttan görelekmin. Tügönüp kalgan şampunun içine sudan koyup çakap bir başı veret bizgile. Israf bolbosun, israf bolbosun. Ha, galoştu. Bizdikiler de hiç kim faydalanmaydı. Ayrıca Suzaklar da hiç kim faydalanmaydı. Başka jaklar galoş jırtılıp kalsa, arkası jırtılıp kalsa Allah şap ırgıt veretken. Bizde ırgıtpaydı bizdengiler ha. Bizdengiler malades. Galoşun arkası jırtılıp kala turgan bolsa, tegerek kılıp kesip alıp turup tapçıka kılıp atkan mına kadar tapçıka. Al Zelenskiy'dagi muzikadagy bola beret. Liboy giye beret ana. Akeleribizge batpayt, barmak menen sömey batty, birok puttun içine ilip alıp kete beret. Tualetke barıp gelse boldu. Şu tualetke baratda o şerde put yerge tiyip ketip hayrat üzdep. Şu geyir akeleribizge oşente etip tualetke jetet dağı, girbesten tualetin kaptanından kayra gelesiniz. Ha girmesen ança rasqot getirip minege bardың deyim de şakani. Жаңы жылдан жақсы мыйзамдар чыгып да көрдүңүздөр мü? Бәлеге калдың да. Tükürgөнгө 5,5 ming штраф. Мынакей. Ушуну эсептедик биз кудулар отуруп алып. Кытайлардан карызыбыз 1,5 миллиард экен. Өзүбүз 6 миллион экенбиз. 6 миллион кыргыз, ар бирибиз 3 төн түгүрсөк 1,5 миллиард болот экен. Мына. Кытайлардын карызынан кутулат экенбиз. Так что кыргыздар кыжалат болуп алып, биз Кытайлардан түкүрүп отуруп кутулуп кетсек болот экен. Мына. Amançılık olsun, жақшылық, тоқшылық, молчылық olsun, Suzaqtın жақшылығında, Kırgız elibizin жақшылығında жолығалы. Ayakta ulam kol çavadat mağa, nektağılar sizlerdik emes. Kol çavadat, vaqt bolup qalıq şöyle. Rahmat, aman bolungsuzlar, жақшылықтары жолығалы. Aman bolungsuzlar. Жаңы келген келінде болып жүгініп қойын рахмат. Құдай жалғасын. Құдай расакам жалғасын. Баткендіктер болса, дағыр жол жүгінөйін себебі ошақа түшкөрүн, Құдай жалғасын. Керемет кечиңиздер менен урматтуу замандаштар, Аллах Таала мына ушул күндү насип этип отурат. Жылдын башында сиздер менен ушул сахнада жолугушуп турабыз. Жеткиргенине, көрсөткөнүнө жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Дагы жолу куш келипсиздер. Ассаламу алейкум.
Охо, апалар аялдар көп келіп тұр ғой, бүгін көз тибесін. Қаяққа барсаң аялдар көп бізде тоға қылдым. Тойға барсаң дағы 70% аялдар. Қаяққа футболға да бара баштапсыздар, аялдар. Шу аялдар көп екен, шу аялдардан баштайын. 7 минут уақыт берген, көп сөйлеп өтешкен. Себеп дегенде сіздерден дағы көп өратпыз біз бұяқта. Сузақтар көп екенбіз шынында, әртістер. Bir soru verem turasına çok berеңіздер, урматтуу апалар, аял затқа тағындық сұрау. Күйөөңүздөр менен ушунча жыл чогуу жашап, өмүрү бир таяк жээлек күйөөсүнөн токмок жээлек аялдар барбы? Сузактын тили менен айтканда калтак жээлек аялдар барбы күйөөсүнөн? Не болду эжес? Күлкүлүү экен суроо, а? Энем не болду? Көтөрүлө кайра түшүрүп алдыңыз го? Калтак жегениңизди эстеп кеттиңизби? Барбы кол көтөрүп коңуздар? Бир энем көтөрдү, зал боюнча тоба кылды. Ана, эки балкондо жашыраак экенсиңер, кичине жашап турсаңар жеп каласыңар силер, Кудай кааласа. Жаш келиндер эсептелбейт. Эки, үч аял кол көтөрдү, тоба кылды. Төрт, астырайча көтөр. Эмесиңизге түштү сиздики. Сиздики менен 5. 6, иже сіз заставить етпең өзі көтерсін, көтер, сен деле жайлексің, көтер. 6 аял қол көтерді, көз тибесін. Калтак жеген аялдар еш қызалат болбай отыра беріңіздер ежелер. Ичиңерден сүйленіп қой, мойныңыз үлгір, мені да урбағаныңда зор қолым көтер әтілем деп қой. Қызалат болбаңыздар деген себебі арқы дүйнеге барғаныңыздарда күйөөңүздөрдөн кайсыл жериңиздерге калтак жесеңиздер, ошо жериңиздерге гүл өсүп чыгат экен, Кудай кааласа. Жачын гүл өсөт экен. Өткөндө бир жерде ушенсем бир аял митет, "Өлө, гүл өсө турган болсоң аркы дүйнөгө барганда анда мен гүлбак болуп кетет экенмин да." Ошон үчүн жээлектер концерттен кийин барып беймарал жеп ала бериңиздер. Канат айтты, "Сенин муштумуң гүл экен, теп, ур!" Ушундай аялдар бар го, эле күйөөсү менен теппеден урушкан аялдар бар. Сөксө сөгөт, урса урат. Ичип келген, гүлүп жайнап тосуп алган аялды өмүрү көрө элекмин мен бул дүйнөдө. İlayım görmüyor öteyim. Çünkü köçöde güyösü mast bolup үйüne gelse, eş tassal ayalı turat, gülgön ayalı görülektim. Vay içip alıpsız canım, giringizem, çatıp alыңыз деген ayalı görülektim. İçip gelsen tuşunda turgan bolat kımın aytıp. Geyrek ayalдар var, baş mestasına turat baytın ayal. Jaman tez süyleyte, üspet etpey kalasını ukan kaç. Massın bilesin de, şu ayalın kendinç, mitet. Jaman tez süyleyte, men bolgon nerseni aytpalım, gözümelen görgön nerseni mitet. Moynuңuz үлгір ал, шарақ ішпей, ұқсыз ішкір машынан тормыз іштебе ұрып кеткір, саға тегенде бір өмірі бір жақшылық көріп өдім, өмірі маяғына чейін жақшылық көріп өді үшен, саға тегенде әлімбекке тиіп алған жақшы олы тілі, жаш кезінделі башқа бір өге тиіп едін десем, апандар болбай саға берді, арақ ішпей, зәр ішкір, тұрып қалайын, мойныңыз үлгір. Не деген өзім да күлбеймін бірақ. Еркектер көріп қол шағышты, ошолар чында ошо аялдар тосып алғандар да ошолар. Эми ичпей бир күнү Кудай таала аларга да иман инсап берип калар эми. Аял менен күйөөсү жаңы жыл күнү отурат үйдө, аял айтып атат да күйөөсүнө, "Жаным, жашаганыбызга 20 жыл болуптур а." Не кылайын? 20 жыл мурун именно ушул күнү мени алып качып келгенсиң. Бүгүн юбилей. Юбилейге ушул койду союп, кородогу чоң койду. Бала чакабыз менен белгилеп койбойлу десе, күйөөсүнүн настроениясы жок да. Койду эмне күнү? Койду союп эмне кыласың? Sen beni tanıştırgan Batman soyup çeşik gerek юбилейге. Afrika'da işi kılıp kaysı bir өлкөдө kүйölөрү ayaldарын сатат имиш. Эгер Кыргызстанда да ушундай болуп калса, siz meni сата белеңиz десе, күйөөсү бесплатный берип беретилем дейт. Аллах Таала кимге кошкон болсо дагы бардыгы бири-бири менен кошо карсын, үй бүлөлүк оомат, илайым барыңыздарга насип эткен болсун. Жаңы жылыңыздар менен рахмат.